akabani ungilayele kuphi ke ngalesikhathi noma ufaka ivoice note usho ukuthi ukuphi la khona ubani wena usayine ukuthi ukhona ohlelweni ongwena igama umcebo lo akachithi phansi kwamaphumulo oqaqeni ya sikhona mfowethu sikhona idonsa kodwa kwamanje ngilabo ePinetown eTohweni ayidedele ingoma mfowethu ngibonga yalo ndaba ichokcheka sikhiphe ndiyatsha ichokcheka sikhiphe ndiyatsha umuntu nayenze ngoma yona mlelo hora umuntu man umuntu man all in order upon konje ngoba babhekile lamapharala akasenze next kusaba ngoba umuntu man kaloku isama ifana newinter so siyahamba njengangowelelo hora linomona lozosilamula ngo 4